Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 no ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Jacques Niyitegeka. Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Habonetse ibimenyetso byerekana umuvuduko ingabo z'Uburusiya zakoresheje mu kuyabangira ingata zihunga umujyi wa Liman muri Ukraine zari zarigaruriye. Kenya yo yatanze uruhushya rwo guhinga no kwinjiza mu gihugu ibihingwa n'ibiryo by'amatungo byahinduriwe kamere. Mu Rwanda urukiko rwategetse ko abatanga buhamya bose b'impande ziburana mu rubanza rwa Beatrice Munyenyezi uregwa ibyaha bya genocide bazumvirwa imbere y'urukiko. Tuyafitiye n'ikinamico urunana muri mwese ikaza muri amakuru yo kuri wa kabiri tariki ya 4 z'ukwezi kwa 10. Ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere ku mugabane w'Uburayi. Habonetse ibimenyetso byerekana umuvuduko ingabo z'Uburusiya zakoresheje igihe byabaga ngombwa ko ziyabangira ingata zigahunga mu mujyi wa Ukraine wa Liman zari zarafashe mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Ingabo za Ukraine zishubije kwa gatandatu uwo mujyi wafatwaga nk'ahantu hakomeye hakusanyirizwaga ibikoresho by'ingabo z'Uburusiya zigaruriye ubutaka bwa Ukraine. Umunyamakuru wa BBC wageze muri uwo mujyi yabonye imirambo y'abasirikare b'Uburusiya ikiri iruhande rw'imihanda hamwe n'ibikoresho byatawe n'umurongo w'imodoka za gisirikare zatwitswe zose. Abahatuye bavuga ko hari igihe hari abasirikare b'Uburusiya 5,000 muri uwo mujyi. Benshi rero birasa nkaho babashije guhunga. Twerekeze ku mugabane wa Aziya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Korea y'Epfo n'Ubuyapani byose byakoresheje imyitozo ya gisirikare mu kwihimura kwigerageza igisasu cya misile cya rutura cya Korea ya ruguru yarashe ikinyujije hejuru y'Ubuyapani ku nshuro ya mbere mu myaka 5 ishize. Igisirikare cya Korea y'Epfo kivuga ko iyo myitozo yerekana ubushake ibyo bihugu bifite mu gusubizanya ingufu ibikorwa by'ubushotoranyi bya Pyongyang. Ubu akaba hana ko Minisitiri w'Ingabo w'Ubuyapani abibona. Niwo bwa mbere Korea ya ruguru irasa igisasu nk'icyo ku birometero 4,500. Bitumye ikirwa cya Amerika cya Guam n'ibikorwa remezo bya gisirikare bihari bishobora gushyikirwa n'icyo gisasu. Tugiye ku mugabane wa Afrika, umuhungu wa perezida wa Uganda Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba yavanywe ku mwanya w'umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka ariko azamurwa mu ntera agirwa general wuzuye, akaba haryo Peteri Rutayandi mu gisirikare cya Uganda. Yagumye ku mwanya w'umujyanama wa perezida mu bikorwa bya gisirikare bidasanzwe. Ntabwo bizwi niba ibi hari isano bifitanye n'ubutumwa yashyize ku rubuga rwa Twitter byakuruye impaka mu minsi 2 ishize. General Kayanja Muhanga wayoboye ingabo za Uganda mu butumwa muri Somalia, akaba anayoboye ingabo za Uganda mu bikorwa byo kurwanya inyeshyamba za ADF muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Yagizwe umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Ni nkuru ya Precious Atuhaire ugezeho na Prime Ndikumagenge. Subwa mbere uwo muhungu wa Perezida Yoweri Museveni ivyo yanditse ku mbuga hwaniro biteza impari nyinshi cyane, ariko ubu ivyo General Muhoozi yanditse ku gihugu kibanyi ca Kenya bisa n'ivyarengeje urugero. Mu rukurikirane rw'ubutumwa kuri Twitter ku wa kabiri, General Muhoozi yavuze ko we n'ingabo ziwe vyo basaba indwi zibiri zonyene kugira babe bigaruriye umugwa mukuru wa Kenya. Aca aranibaza aho yocaba muri ico gisagara bamaze kugifata. Ntiyagarukiye aho kuko yavuze ko yababajwe n'ingene uwo yita mukuru we wahora ari perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta atahinduye ibwirizwa shingiro kugira yitoze ubugira gatatu, kandi ngo yari gutsinda vyoroshe. Ibyo Muhoozi yanditse byararakaje cyane abanyakenya ku mbuga hwaniro.
vyatumye ubushikiranganji bwa Uganda bujejwe imigenderanire busohora itangazo ryo kwitandukanya n'ivyo Muhoozi yavuze, kandi ko Uganda yishimira imigenderanire myiza isanzwe hagati y'ico gihugu na Kenya. Iryo tangazo ryakomeje rivuga yuko ivyo bihugu bibiri bisangiye kahise, kubahana mu butavogerwa bwa buri gihugu, kwizerana n'icifuzo cyo kubaka umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Hagati aho uyu munsi nyene Perezida Museveni yaciye aha umuhungu wiwe ipete rya generali yuzuye, ariko amuvana mu kibanza cyo gutegeka ingabo zigwanira hasi, ariko Muhoozi yagumye ari umujenama wa se ku bibazo by'ibikorwa bidasanzwe bya gisirikare. Tuve muri Uganda twerekeza mu Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Huye rwategetse ko abatanga buhamya bose b'impande ziburana mu rubanza rwa Beatrice Munyenyezi bazumvirwa imbere y'urukiko. Ni nyuma y'uko Beatrice Munyenyezi abwira urukiko ko abatanga buhamya bamushinja bazanwa mu rukiko bakamushinja imbona nkubone akurikiranyweho ibyaha bya jenoside no gufata abagore ku ngufu mu mujyi wa Butare, ibyaha we ahakana. Munyenyezi yirukanwe na Amerika umwaka ushize nyuma yo kumufunga imyaka 10 ku cyaha cyo kubeshya inzego zaho zabinjira n'abasohoka. Ni inkuru y'umunyamakuru wa BBC Yves Bucyana. Mu gihe urukiko rwari rugeze ku munsi wa kabiri wo kumva abatangabuhamya bashinjura Beatrice Munyenyezi, yasabye urukiko kuba ruretse kumva abamushinjura, ahubwo rugaha umwanya abamushinja kugira ngo yumve ibyo bamushinja abone nuko azabyireguraho, ariko bakanamushinja imbona nkubone bari mu rukiko. Abamwunganira Maître Bikotwa na Gashema Felicien bagaragarije urukiko ko kubw'inyungu z'ubutabera abashinja uwo bunganira bazanwa imbere y'urukiko bagatanga ubuhamya bwabo ndetse bagahatwa ibibazo nk'uko urukiko rwari rwabyemeye mu maburanisha yabanje. Bavuga kandi ko batunguwe no kubona mu iburanisha ry'ubushize urukiko ruhera ku batangabuhamya bashinjura bakumva ntacyo byabafasha mu rubanza. Ubushinjacyaha bwo bwavuze ko ibyo uruhande rwa Munyenyezi ruvuga bigamije gutinza urubanza kuko abatangabuhamya bahamagarwa mu rukiko iyo bibaye ngombwa. Umushinjacyaha akavuga ko ubuhamya bwatanzwe mu rwego rw'iperereza buhagije gushingirwaho nk'ikimenyetso ku byaha Munyenyezi ashinjwa. Ikindi kandi ubushinjacyaha bukibaza impamvu Munyenyezi azanye iyi ngingo nyuma y'uko hamaze kumva abatangabuhamya babiri bamushinjura. Kuri izi mpaka urukiko rwisumbuye rwa Huye rwiherereye rugarutse rwanzura ko ku mpamvu z'imigendekere myiza y'urubanza abatangabuhamya uko ari 10 ba buri ruhande bagomba kuza mu rukiko, uhereye ku batangabuhamya b'uruhande rw'ubushinjacyaha ku itariki 13 z'uku kwezi. Beatrice Munyenyezi yashinjwe ibyaha 5 birimo ibyaha bya jenoside, gushishikariza abantu kuyikora n'ubufatanyacyaha mu gufata abagore ku ngufu. Ni ibyaha we aburana ahakana. Tugume mu karere k'uburasirazuba bwa Afurika. Kenya yatanze uruhushya rwo guhinga no kwinjiza mu gihugu ibihingwa n'ibiryo by'amatungo byahinduriwe kamere, maze ikuraho gutyo icyemezo kimaze imyaka 10 cyabikumiraga kubera impungenge ku buzima bw'abantu. Iki gihugu gihanganye n'ikibazo gikomeye cy'uruzuba rukabije cyane rutari rwaboneka mu myaka 40 ishize, rwatumye abantu babarirwa muri za miliyoni bugarizwa n'inzara. N'inkuru mugezweho na Florentine Kwizera. Leta ya Perezida William Ruto ifata imbuto zihinduriwe kamere canke genetically modified crops nk'inzira yo kugwiza umwimbu. Bavuga yuko igihugu gikeneye imbuto zirinda uruzuba, udukoko twonona ndetse n'ingwara. Hari haciye imyaka nka 10 bibujijwe kwinjiza mu gihugu imbuto zahinduriwe kamere kubera impungenge ko zishobora gutera ingwara. Ningingi itanezereje namba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ari naho izo mbuto zahinduriwe kamere zigwizwa hifashishije ubuhinga bwa none zituruka. Mu kwezi kw'indwi ubutegetsi bwa Joe Biden bwatangaje umugambi mushasha wo gukorana na leta ya Kenya mu birimwo, bakaba biyemeje kwagura ubudandaji mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Mukomeje kumva BBC Gahuza Miryango, muradukurikira kandi kuri Kisoro FM mu majyepfo ya Uganda. Abari mu Rwanda no mu Burundi murakurikira ano makuru kuri short waves, naho habari kuri internet muradukurikira kuri Facebook live. BBC Gahuza Miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Tugume muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, tuvigoma tujye muri province ya Ituri, mu ntara ya Ituri, mu murenge wa Bomaniema,
muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kureba ko byifashe nyuma y'igitero bivugwa ko cyagabwe n'umutwe w'intagondwa zigendera ku matwara akazi ya kisilamu wa ADF Nalu mu murongo utuyemo na Bahutu. Amakuru havuga ko iki gitero cyagabwe ku gatandatu ushize cyahitanye abantu 14, abandi 4 barashimutwa n'amazu 36 aratwikwa. Navuganye na Nshuti Ntwari, umuyobozi w'Abahutu bo muri ako karere, atangira ambwira uko byifashe muri kino gihe. Ubu ngubu umutekano guracameze nabi cyane. None mwabwe n'iki ko ari inyeshyamba zo mu mutwe wa ADF zabateye? Iteka iyo bateye baza bavuga indimi nk'ikiganda, bagakoresha igiswahili wumva ari igiswahili kicanzemo Zanzibar. Ibyo bigatuma tubatandukanya n'abandi barebere mu mwaka karere iyo bavuga ikiganda hanini. Ingabo za leta ntabwo zabatabaye? Ingabo za leta zagerageje gutabara, ariko usanga ingabo mu karere duturiye ni nkeya bitewe n'ibitero bya ADF biri hirya no hino. Ubwo baba bagiye gutabara igihande kimwe ugasanga bateye mu kindi. Kubu ngubu ingabo za leta ndetse n'iz'Abaganda zose ziri mu mashamba, zagiye kubahiga mu mashamba, ariko bo baje baca inyuma bakababirinduka inyuma bakaza gutera mu giturage, ugasanga bari kwica abantu. None nkamwe ubwo babagabaho icyo gitero bavuga ko bashaka iki? Ibitero byabo byo nta kindi biba bigamije usibye ko ntibemera umuntu wese utari umwisilamu. Wari uvuze ko hari abantu bajyanye, hari abantu bashimuswe, mwaba muzi akanunu kabo? Kugeza ubu ngubu nta kanunu kabo tuzi, kuko barabajana. Iyo ari abana bato babagezayo bakabigisha imirimo yabo ya kisilamu, baba ari abantu bakuru bakabica, kuko abenshi babajana bazakoresha imizigo. Abo batwaye ni bantu ki? Bajanye abakobwa 2 ndetse bajana n'utwana 2 tw'uduhungu. Warumbwiye ko abantu batewe aho ngaho ari Abahutu, ariko tuzi ko mu moko ari aho ngaho nta Bahutu tuyatwumva barimo. Abahutu turimo, usibye ko amoko gino go batwita bakavuga ngo turi abanyabwisha, ariko ubusanzwe turi Abahutu duturiye aka karere, nuko batwita ngo n'Abahutu b'abanyabwisha. Hari ikintu kidasanzwe cyatumye bibasira cyangwa bibasira abantu aho bageze nta guhitamo? Muri rusange bica uwo ari we wese babonye, ariko kugeza ubu ngubu ubwoko bwacu nibwo bwibasiwe cyane, tewe nuko bagerageje gufata abasore bacu ku ngufu babajana muri icyo kiribere cyabo, babagejejeyo baza kwivumbura kuri bo, barwana nabo, barabarasa, ndetse imbunda barazibaka bazijanira leta. Uko kuzijanira FARDC birabababaza cyane, ubwo bigatuma noneho bagira umujinya cyane kuri kominote yacu kuko yanze kwihuza nabo. Hari ingamba mwafashe zo kwirinda icyo musaba leta kugira ngo umutekano urusheho kumera neza? Nta kindi twakwikorera, twe twakwishoboza twe ubwacu usibye gutabaza leta ikatwongerera ingabo mu karere. Ko kugeza ubu ngubu abaturage bafite ubwoba cyane kuko abasirikare baracari bakeya cyane. Ntawe twerekeze mu majyepfo ya Afurika. Abagore bakiri bato 13 batabaye muri Zambia nyuma y'amezi arenga 6 barashimuswe n'abantu basabaga ingwate y'amafaranga. Amavideo asaba amafaranga yerekana umwe muri abo bagore harimo akubitwa, akaba yatumye igipolisi gitangira igikorwa cy'ubutabazi, ariko kinanirwa kumenya aho baherereye. Ni inkuru ya Wiros umugezwaho na Hivete Kabatesi. Umuturanyi wafashije gutabara abari barashimuswe yavuze ko yari yicaye mu rugo iwe mu murwa mukuru wa Lusaka areba televiziyo ubwo yumvaga umuntu ukomanga ku gipangu cye akoresheje ibuye. Hanze yahasanze umugore usaba kumufasha, yaramaze kurira urukuta rw'inzu begeranye. Abaturanyi bahise bakoresha ishoka basenya urugi kugira ngo binjire ku mbaraga, batangazwa no gusanga abandi 12 bashimuswe. Akaba ari abagore bari hagati y'imyaka 17 na 26. Ubushimusi ntibwavugwaga muri Zambia kugeza mu mezi 6 ashize, ubwo hari video yasohotse igaragaza umugore witwa Pamela atabaza mu gihe yahatwaga inkoni n'abamushimuse. Nta waruzi ko yarafunganye n'abandi bantu 12. Mu burengerazuba bwa Afurika tujye muri Burkina Faso. Intumwa z'umuryango w'ubukungu uhuriyeho n'ibihugu byo muri Afurika y'uburengerazuba CEDEAO zageze muri Burkina Faso, aho ziteganya guhura n'umusirikare uheruka gufata ubutegetsi Ibrahim Traoré. Kapitene Ibrahim Traoré yafashe ubutegetsi kwa 5 ushize muri kudeta ya 2 muri uyu mwaka.
imbarutso yayo hakaba hari umutekano muke ukomeje kwiyongera kubera ibitero by'imitwe yitwaje intwaro igendera ku matwara akazi idini ya Isilamu. Intumwa za CEDEAO birashoboka cyane ko zijyanywe no gusaba umuyobozi mushya wa Burkina Faso gushyira mu bikorwa gahunda zari zarafashwe mbere zo gukoresha amatora mu mwaka wa 2024. BBC gahuza miryango noneho n'umwanya w'ikinamico urunana. Cedric yemerewe gusubira ku ishuri ariko ngo aracyafite imbogamizi. Murebwa rero na Mutesi bo ngo baricuza. Bakoze iki se mama? N'urunana. Yeba bamane yo mwishuru we. Ni wowe ubona gutyo muri iki gitondo Cedric? Hega ndi utanashaka kwegura umutwe. Kinga iryo dirishya. Kinga winyorosora ariko. Harewe. Mureke komeza ugone abandi bana bagiye ku ishuri byuka vano na hangase. Ako ninde wakunije koko? Waretse nk'iryamira. Ndavuze ngo byuka vano na hanga witeguye kwiga. We nunagirira ko nagiye mwikwita imbere directeur ngusabira imbabazi. Nagutumye se. Uvuze ngo Cedric? Uvuze ngo iki? Yewe. Nibyo kuko ni hwanumye mwana wanjye. Icyangombwa nuko nakoze ibyo nagombaga gukora. Ariko we ntutekereze ko nzajya no kukwigira. Ese ko mudashaka kubyuka Cedric? Ntabyo nshaka nyine. Ariko nyagasani. None ashimishijwe nuko wababariwe ukemerwa gusubira kwiga n'amakosa wari warakoze koko. Cedric, vamo ubwo buri uteguye kwiga. Hakubwiye umbwira ngo ngende uba wumva ntacyo wirengagije. Nirengagize iki se? Isoni wankojeje ukwiza Nyarurembo yose ibyanjye na Jackie. Ubwo ibyo ngiye tundashaka kujya kwiga Cedric. Ngendera maze abambonye bose banjyanira inzara bamvuga. Bakuvuga se kubera iki? Aho twigana ndabazi di. Nuko mbona bakantaramira bavuga ibyanjye na Jackie. Ndabazi. None se nibakuvuga utaha nugera hano bisangiye ku isahani bikubuze kurya. Uzaryama se ntusinzire kubera ko wavuzwe. Ibyo birehe n'akamaro ishuri gufitiye koko. Nuko atari wowe. Singiye kuvuga ko ibibazo ufite byoroshye Cedric, sibyo? Ariko nyine irengagiza ibyo byose ureba akamaro kwiga bigufitiye. Ubundi suranyoheza kwiga ubona mfite iki koko? Ngo sushatse kuvuga iki? Ko nta bikoresho by'ishuri wanguriye. Aha, icyo nacyo kiba urwitwazo. None najya kwiga nafite ibikoresho. Uyu munsi naho njya ndakora urutonde rw'ibyo nyine kandi byose ugomba kubigura. Rwose rukore. Ariko wirinde ukabya Cedric, sibyo? Nyine urebe ibikenewe bimwe byabura ntubashe kwiga. Nakwandika. Andika ibyo ukeneye byose turabiganiraho. Ese wowe narinda murapfa iki Shyaka? Uyu mwana ntacyumva Devo. Namubwiye ko nta mwanya mfite aho kubyumva rwose arirakaza. Linda, kuki papa kubwira ntiwumve mwana wa? Uze kucyambwiye nayo kandi ari muzanye umureti mama. Nanze kumanda umuzana ngo yumve uko watetse umureti uryoshye ahita ambwira nabi. Mbabarira mwana wa, sinabishakaga rwose. Nuko wari uteretse isahani ku mpapuro zanjye kandi nzikeneye. Linda mwiza, ngaho ugendeye wicare muri salo ry'urangize. Uhita ujya koza amenyo nze tugende, sibyo? Yego mama, ndawumara maze nzaho umukobwa munini. Niko se Shyaka? Ndakumva. Uhugiye mu biki byatumye umwana akuzanira umureti ngo musangire ukamwuka inabi? Simubwiye nabi nabigambiriye Devo. Aje yihuta atereka isahani mu mpapuro zanjye ngira ngo arazanduje. Izo mpapuro nyine zitumye wibwirira umwana nabi n'iza rubanza ki? Isayire yose kuri banki bashobora kumpamagara muri interview. Niyo mpamvu nta deranje miyare yose nshaka. Aha, icyo kizamini ko kiri busiga abana bacu bahindutse ibikange. Ndabibonye sinongera ndagerageza kubyitwaramo neza Devo. Nindarangaye cyane. Arambwiye ngo ubwo sumubwiriye iki nabi. Nanjye ndumva ndigaye pe. Ubwuzu yari afite akuzaniye umureti rwose uramuhemukiye. Ndaza kongera musaba imbabazi. Ugabanye ubwoba rero hato butazagukoraho. Devo, ubu namaze kwishyiramo kuri ya mwanya ari uwanjye. Ku buryo hari ubwo rwose ntwarwa n'ibitekerezo nkibona nicaye muri banki, ntambaye ikoti na karuvati. Ubundi ngasohoka nzunguza ko nta kigutya do. Ngakingura imodoka nziza, ubundi nkaza kugufata ku kigo nderabuzima ngo dutahe. Uzi ko wagira ngo urorota we. Mu bintu ngo rero guhindura akazi birimo pe. Tekereza ariko imyaka yose maze nkora muri kontabilite yo ku kigo nderabuzima. Kandi rwose nanjye ndagusabira ngo nsindire umwanya. Nukuri pe. Icyambere ukeneye guhindura akazi nk'uko bivuze. Yego.
ikindi ni umwanya mwiza uzatuma umushahara wawe wiyongera bityo nyine bigirira umuryango wacu akamaro. wumva se naho ubundi nditegura neza kandi rwose mfite icyizere gihagije sheri, mfite uburambe buhagije mu kazi kandi nakitwayemo neza. abakoresha banjye barabyemeje mu byangombwa natanze. gabanya ubwoba rero, bayangomba kukegukana. ese icyo gikoma nturakimara ngo ngusukiremo ikindi mute? uragira ngo se hari ikindi nshaka mama Pete? oya sha mute se kuko wanyweye igikoma ukagenda uhaze wagira ngo umusaza wawe azavuge ngo twakwicishije inzara. ndahaze Pete, mama we rwose ntabwo atageze muri iki gitondo yiteguye kunsezera. mutesi rero nubwo utashye nkaba ntakuri hafi ngo nkwiteho, wowe ubwawe uziyiteho wibuke ko urwaye. nzagerageza mama Pete. agomba gukomeza kurya indyo yuzuye rwose. cyane rwose, indyo yuzuye irimo n'ibikomoka ku matungo ntibikabure ku mafunguro yawe, uri kumva? yego. ahubwo ndaza kubwira Ruremesha azirikane nyine ko ukeneye amata. ubwo se si ukumugora mama Pete? oya si ukumugora, ni inshingano ze mwana wa. iyo litiro y'amata ajya ayikoherereza ubona icyo uvanga mu gikoma. mama Pete nzagukumura pe, wambereye umubyeyi mwiza, wambaye hafi nyitaho nka mama wambyaye. ibyo ni ibiki mutangiye koko muti? wowe na mama ndabazi ubwo wabona murize. ariko waturetse uradushakaho iki Pete? rata mute karame, n'ubundi uri umwana wanjye wambyariye umwuzukuru nubwo atakiriho kubera amakosa yacu. ibyo ni ibiki koko? ndebera nubwo kuko ibyo ni ibiki muba murimo mama? wowe na mutesi murarekeye mu biki koko? ubwo twinyweraga igikoma nta kibazo mubihinduyemo amarira mute koko? mwagiye mureka ibyo bintu. muranshira urubanza kuko njyewe nyirabayazana y'urupfu rw'umwana wanyu Pete. ninjye waje mutesi ngo tumukoze ibyinyo. iyo menya ko ari kuriya bizagenda rwose mba naramushyiriye umujyanama w'ubuzima agifatwa. ntange ndicuza impamvu Benita yambwiye ngo mujyane kwa muganga simbite mujyana. umwana wanjye akaba yarapfuye ababaye azize kutumva kwanjye. wikwirenganya muti, wikwirenganya ninjye wakwangije mu mutwe nkubwira ko arwaye ibyinyo. yari amaze kuba umwana mwiza. ibyo mwabiretse koko mama? ibyo bintu mwabiretse ubundi murarira ngo muhindure iki? umwana yarapfuye ntateze kugaruka, muceceke rero. niho ugarutse mada? sinakubwiye ngo utahe? ndagarutse kuko ntibyumvikana muyobo. ibiki bitumvikana se? ngeze yaranze masanga umuntu mwahaye ibyangombwa by'ubutaka bwe kandi ambwiye ikibazo cye numva kimeze nk'icyanjye. icyo nicyo gitumye ugaruka kandi nari namaze kuguhakanira. ndashaka ko munsobanura neza impamvu nabona ibyangombwa byanjye kuko ibyo nkunda byose narabizanye. uko numva se wahuye n'ababibonye kuki batakubwiye uko babibonye? icyo mbwiye nuko byamutwaye ibyumweru 2 gusa. herewe umva reka nkubwire mada, sohoka utahe kuko mfite akazi kenshi. gira vuba. mwese dosiye yanjye ifite ikihe kibazo mu by'ukuri? kuki icyangombwa cyanjye kidasohoka? ahubwo wowe reka nkubwire, ushobora kuzagitegereza kugeza imperuka ukarinda upfa utaranakibona. uti? njyewe sinakwishinga abantu baba bagenda barindagira batazi icyo bagomba gukora kugira ngo bakemure ibibazo byabo, urumva? nguki? kurikira uwo muntu uguhaye amakuru y'uko yabonye icyangombwa cye mu byumweru 2 gusa ubundi akugira inama. mukurikire nyine. ndamenye se nyuze ko ntaza ahatuye. wowe ni wowe naje gusaba serivisi, mbwira icyabuze mu byo wantumye ku buryo nshobora kuzategeza cyangwa cyanjye kugeza imperuka. ahubwo si gifite niki? winseka kuko sinumva impamvu ukemura abantu bamwe ikibazo abandi ukabihorera kandi twese twaje tukugana dukeneye gukemurirwa ibibazo tugasubira mu mirimo yacu. ariko se mada niko iyo ndebye ubona nahirirwa cyangwa ndi umunyorogoto ku buryo ntunzwe n'ibitaka? niko ikindi iriya moto yanjye ubona nayijyana mu mugezi nkayidaheramo amazi nkatsi kake kagenda. ariko si ibyo uvuga ni ibiki? ubundi aho ntihari icyo utumva. ikindi iwacu sino, urumva? kandi sintaha iwawe sindi iwawe. inzu mbamo ndayikodesha ndayishyura we. ibi ni ibikira mu byo nakubajije se? hari ubwo navuze inzu utahamo cyangwa moto badahiramo amazi? aho ndabizi ugiye kugenda uvuga ngo rando ofisa ngo atanga ngo serivisi mbi ngasaba abantu ruswa ngo n'ibiki n'ibiki. reka nkubwire nta muntu naka ruswa.
iyo ashaka ibyangombwa bye ku buryo bwihuse agira icyo akora kugira ngo mbone aho njya kubimushakira. ye hari icyo nguhishe, hari aho nguhishe. ese ko wagira ngo ntimushaka ko dutaha Shyaka? urangira nayo nsanze mama na mushiki wanjye bakaranze ariko mumbarize Shyaka. cyangwa umugore wawe ntiwamwibiye ibanga ry'uko ukunda agatukura Shyaka. ndabizi mukecuru. urumva rero ko ntasanga bazi karanze rwose ngo umubwire ngo dutahe. yemwe ba nimuze dutahe ubwo papa wanyu arasigara iwabo. wumve bako babonye aho bicara bagatuza cyane ko ikibazo mwagikemuye rwose bana banjye. ni ukuri sinabona uko mbashimira, mwarakoze kungurira rondereza pe. ni ukuri pe, muzi ko ntari narigeze ntekereza ko ushobora gufasha mu kugabanya imyotsi. nawe urabibona ko mu gikoni cya mukecuru nta myotsi ikirangwamo. twizeye ko ibibazo by'amaso abana bacu bari bafite bitazongera rwose pe. kandi rega ntibikina musaba gucana inkwi nyinshi. mugira ngo se ngene ninjira mu gikoni ngo ngire icyo mfasha mama? reka da, natinyaga imyotsi nkamureka akirwariza rwose. none murabona ko negamye akaba ari uri guteka. nubwo nyinshi yaba adahari ngo agufashe ariko nibura waruhutse wamwotsi mukecuru. ceceka uzi ko akari kera bari kuzagutera ibibazo by'ubuhumekero ariko urabivuga se urabizi mwana we. Linda, Landry, usikaho bana badashaka gutaha koko? turava hano tumaze kurya mama. yego rata abana banjye. Tutahire turizana. nimutahe. nimuze dutahe rega natwe tugiye guteka ibiryo biryoshye bana ba. nimutahe. harimo n'inyama. yego se. mwebwe nimuze rwose dutahe. hano hari inyama urajyana abana. kandi muri pe. urumva twese turafasha mama guteka. nimuze dutahe rwose. ko se mwabaretse. none se urasubira utangejeje mu rugo? ega buriya ndacyafitanye bifu na Felicien mute. ngo iki? nyine urumva nubwo ibibazo bisa nk'ibyakemutse cyangwa atakindakariye cyane ariko njye ndacyamutinya, simba nshaka guhura nawe cyane pe. none se ubwo ni ukugiye koko pete? ni ukuri mutemba waya sinshaka kwinjira iwanyu pe, kandi impamvu yanjye irumvikana sibyo? nabyumvise ko utabishaka ariko wigenda gutyo utananga igihe nzongera kukubonera. mute kumbona se? urabizi ndacyarwaye bityo ndacyagukeneye. ega humura rwose igihe cyose nkiri na Nyarurembo zangerageza nsimbuke nkurebe. urateganya no kuvana Nyarurembo pete? nyine urabizi tumaze igihe mu bibazo ariko ntibivuze ko ubuzima bwacu bugomba gufungira amaferi ku bibazo twahuye nabyo sibyo? ngomba rero kwisuganya nkaninginga papa nkareba ko nasubira ku ishuri. abandi bana urabuzwa n'iki se gutekereza ishuri ko ufite ubuzima? nahise mute urumva naterera iyo? ugiye kwigendera wigire ngenda wamanganye na Festile nako ingaragura. ni ukwihangana nyine kugeza igihe uzabonera ubuvuzi mute. nahise twasangiye ibinyoni ariko ingaruka mbi zose ninjye zagezeho. yesu we mute ni ukuvuze uratinyutse uvuga gutyo mute? uretse iyo Festile se ikibazo kitigeze kingeraho ni ikihe? njye sinavuye mu ishuri ubu hari ikintu na kimwe nsigaranye uhereye ku matungo nayo noroye kugeza ku igare ryanjye byose ntibyagiye. sinacukuye umusarane mute ngafata amadeni hirya no hino kubera ibibazo twari turimo, none ni ukuvuze koko? wibabara pete, mbabara mbivuze ntatekereje, nibyo koko nta bibazo byakugezeho pe. ngaho rero jya mu rugo iwanyu nanjye ntahe dore burije. uretse gato pete. mutesi rwose wakwihanganye tugatandukana kubona butangiye guhumana. pete ndabizi ubu turatandukanye, uzasubira kwiga ugenda uhure n'abakobwa beza bafite ubuzima butangiritse nka mutesi. ibyo utekereza ni ibiki ariko kuko mute? ni ukuri ko ibizaba pete, kuko ko nubona abakobwa beza badafite Festile uzongera kwibuka ko mbaho. mutesi rwose ibyo bireke, urareba ugasanga kuko abo bakobwa. mbwiza ukuri pete, mbwira niba uzakomeza kunkunda nk'inshuti yawe mu bwana. ndashaka kumenya niba atari bwo bwa nyuma njye nawe duhagararanye dutya nk'inshuti, ko ntacyo uvuga se. petero ko aryumyeho iki kibazo cya mutesi se uracyumva ute? mugeni se bazakora ibyo yasabwe kugira ngo ahabwe serivisi akeneye? ntuzacikwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.
barakoze bagenzi bacu mu kinamico urunana hariho nto dusojeje amakuru yacu yo kuri uyu wa kabiri n'amakuru yarahagarariwe na Florentine Kwizera mwakoze cyane guhitamo BBC gahuza miryango amakuru yacu arakomeje no ku rubuga rwacu rwa internet bbcgahuza.com ndetse no kuri Facebook muramukira Thank you.